Zlatni vaterpolisti, striberni košarkaše, odbojkaški i kajakaše i bronzovo košarkaški včeraše vraceli domu. A doma doček naših šampionov počelišče na aerodromu, gdje sportistog dočekali rodiči, rodzina i hraždanje, kotri im u krasnej atmosferi ukazali jak ih rozvešeljeli u Riju. Švetočni doček bol organizovaný i opred Skupštini Srbiji, gdje olimpijsku ekipu dočekali veci šatki tisjači ľudze. Ja baš ciężko powiedzieć teraz, że jak się ja czuję. To, co ja czuję teraz, się nie może ze słowami powiedzieć. To jedno prekrasne čувство i naiste som baš šešljivi, že sam bul s tima hlapcami u Riju i na olimpijadi. Evo, još uvijek nisam svjesna da je toliko propraćeno, da su nas ovako dočekali, zaista neverovatno i hvala im svima na ovome. Serbski sportisti osvojili 8 medalji, jednu vecejagu u Londonu i Pekingu vjedno. 54 sportisti še vraceli z medaljami najveci pre vinjimkovi uspih u kolektivnih sportoh, co predstavlja najvekši uspih serbskog sporta u istoriji. Sportisti na Bini opre Skupštini už najaveli, že počinaju pririhtovanja za novi olimpijski ciklus i že zo zbaviskoh, kotri še otrimaju 2020 roku u Tokiju, prinješu išće veci medalji.